Juan mau banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami iba gesen tendim simbadia idi, iba sukutan enda. Amen. Renungan ta si dari en, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Oda pelin mermeam yoyo. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas Hesekiel bin ditelu sibah, ayat itu soh walu, dekat ayat 20 sada, soh ayat 20 sibah. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-20 waluhuken si mendok. Nai ibetoh bangsaku imo, aku ngo Jahoba debata kalai. Kumerna aku ngo memaing kalai terbuang, tapi aku mango mengarak kalai mulak mi negeri kalai sendiri. Odalot isene tading isadui. Bapak Inang deket kita karinana, yenget kedeng mango tersenget permeamen yoyo. Yoyo, idi mo sada permeamen arnianai si enggo gabe itandai karina kalak i duniaen. Yoyo idi, ibahan ngoitan 2 cakram, ipedemu misada sumbu ipas deket tinali. Baku nilako kipake, murah kalonmu. Yoyo idi, ikebek mo asa iruntun nola tikan ipake. Merputar ngo yoyo idi merulak-ulak sohmi senang ukur si dasa. Si idah mo mula permeamen yoyo idi, boy ngo peteridahken bakune kenggeluhen ni bangsa Israel. Di batas sendiri, gati kalon ngo mengkebek barang pe mengambongken bangsa Israel mi tengah-tengah bangsa si Deban. Tapi enggo kesa idi, yarak debata ngo bangsa Israeli mulak mi negeri kalak idi sendiri. Enda, oda ngo kumerna i permiam-miam debata bangsa na idi. Tose bagi yoyo tikan ipake, soh senang ukur si dasa. Mendahi Hesekiel, iwagahkan debata ngo pekilako kalai. Idi mo asa gabe itandai deket ibetoh bangsa Israel, ise ngo debatana. Ia ngo debata si dasa nggeluh enda. Bagima tikan i pembuangan barang pe ni negeri kalak i sendiri. Kegeguhanna oda mermasa. Tapi sohmi si dekah ni dekahna. Oda woi kitandau narap debatanai. Ia ngo sumbu kenggeluh enda. Tikan gelu kita, gati ngo senang deket susah. Oda ngo kumerna i permeam-meam debata kita. Tose bagi yoyo, gati ngo merputar, mula ipake si dasa. Senang deket susah i kenggeluhan NP, memaing sada penandaian ni debata. Ia ngo persidasa kita. Kumernakan idi, senang barang pe susah kenggeluhan taen. Oda ngo gabe memaing kita mendele. Si tahanan, boy ngo masa mula oda lot perciranggungan ta, deket debata si dasang geluh en, deket oda memaing kade sini perbagahna. Mersodip mo kita. Melias ate mo kumerna pengantusin si rembaru narap pono Tuhan. Oda nung ipermeam-meam ko geluh nami. Mula pe senang barang susah gelu nami, memaing penandaian mo idi. Kono ngo si dasa karinang gelu nami en, kumernakan idi dak tongo kami menjalo metangkup ni karina si masa idi. Melias ate mo Bapa, ibagasan gerar Yesus. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, canah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana enggo mo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB.
Tuhan Yesus sepermenda bahasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juan-juan mau banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.